Salibonani bavukeli, salamukela kuhlelo Imvelaphi. Uhlelo lwakho esikulethela lona ngabo lwesibili bonke every Tuesday. Sabe sisonke sixoxa ngemvelaphi yakho, sixoxa ngemvelaphi yami, ukuthi wena ungubani, udabukaphi. Namhlanje ke bavukeli siphathile ke indoda yako Khumalo, umudwa wako Khumalo. Sakubona Khumalo. Sawubona Madubi, sawubona Mthembu omuhle. Ngiyabonga Khumalo. Khumalo ungabingelela bavukeli. Sanibonani babukele emakhaya nasezimotweni nasezikolweni everywhere zonke indawo siyabingelela uhlelo. Hayi siyabonga kakhulu malume, njalo nje lapha sikhuluma nje ngemvelaphi. Namhlanje sithanda ukuxoxa ke ngemvelaphi yakho. Ngakho ke bezathanda ukunxusa bonke ngane nje ukuthi ngumuntu wako Khumalo. Bonke abako Khumalo ababukeleyo kumbe abakhona libanxuse bezobona omunye wabo akwaziwa mhlawumbe indlela zenu sezingahlangana. Angitsho phela iKhumalo linye. Baba Khumalo. Akusitshele wena uthi ungumudwa Khumalo. Libizo ke angilokhe uhambeni kwami lokhe ngahambayo angizake ngizwe umuntu okuthiwa ngumudwa nguwe nje enguzuleyo beze bekwethe mudwa nje kusukela ngapi? Igama lami linesitsho. Ubaba wangitha lona ngoba bese kakhulile. Engenangane yomfana. And then ke ngaba ngumfana ngemva kwamantombazana ayi2. Now ubaba wami ubethanda izinto zesiko. And then ke esikweni lapha ube into bekayibheke semqoko kakhulu imvelaphi yakhe. Nokuthi ungubani yena njengomuntu, njengendoda, njengobaba, njengomalume kubazukulu bakhe. Now wasethi ke wanyethi igama leli lithi mudwa. Igama leli liyela ngihlupha from primary up to high school ukuthi every time umuntu makangibuza ukuthi ubani igama lakho ngimtshela umbuzo ukuthi kushona. Everyone mangithi igama lami athi kushona. Akusichazele ke manje ukuthi now ukuthi mudwa igama lami mali phelele lonke usiba lomudwa. Usiba lomudwa, yes, igama lami elipheleleyo. Manje ngazalwa ngesikhathi seregime. Abelungu bebengavuma ukuthi kubhalwe amagama wabantu ngendlela angakhona. Base belinqumela bathi mudwa. Kodwa maliphelele lona kwakungusiba lomudwa. Usiba lomudwa kunenyoni I think ngicabanga ukuthi manje ayisatholakali kangako. Ngesilungu abathi izinto eziba extinct. I think inyoni yakhona sey extinct. But ngiye ngayigugulisha sometime back ngayibona inyoni okuthiwa ngumudwa. Now umudwa is a unique inyoni engajwayelekile. Usiba lwayo ke luthwalwa ngamakhosi. Amakhosi ngqo, hayi amakhosi mbombayo. Hayi amakhosi ngqo. Amakhosi ngqo. So isiba lomudwa laleyo nyoni. Hayi siyabonga. Mhlawumbe nje ungowesikhosini nje. Kunjalo. Akusitshele ke wena ungumfo kabani? Mina ngizalwa ngumbango wezizwe zamaJozi. Umbango wezizwe zamaJozi ezalwa nguMadoda. Ngicela ukuqoma umbanga wezizwe zamaJozi. Libizo lakhe lipheleleyo. Igama lakhe lipheleleyo njengoba bese ngishilo eqaleni ukuthi labantu abokufika la bafika baza nendlela yabo ngathi nesiko labo. Amagama wabo awafani nawethu. Thina amagama ethu ane meaning, anesitsho. So ke igama lika baba lipheleleyo ngumbango wezizwe zamaJozi. Kodwa ke abelungu bathi bona, excuse me. It's okay. Bathi bona mbanga mase belibhala. Lona ngumbango wezizwe zamaJozi maliphelele. Singaqhubeka kahle. And then ke umbanga yena uzalwa ngumadoda amadala akwaZulu. Naye futhi wawelwa lokho kwangehlelayo. Bas ngabe bhala iID yakhe bayibhala nguMadoda. Yes. uMadoda ke ezalwa nguNdlalambi. uNdlalambi naye benegama lobunsizo kuthiwa yiBhubesi elalamba ladlutshana. And then uNdlalambi ezalwa insizwa kuthiwa nguMankanyana. uMankanyana ezalwa nguHlazo.
uhlazo ezalwa ngulugebhe, ulugebhe ezalwa ngumachichi, umachichi ezalwa ngumdamba, umdamba ezalwa ngumangete, umangete ezalwa ngulanga, ulanga ezalwa ngumajozi, umajozi-ke ngukhumalo, nguye umuntu owadabula isizwe samakhumalo. Ukuthi khumalo kusho ukuthi umkhonto. Khonto. Yes, ukhumalo ngumkhonto, nokuthi elinye igama futhi lomkhonto lijozi. Lijozi, yeah. So umuntu osidabulayo igama lakhe ngumajozi, ulele endaweni eKZN okuthiwa kusemsinga. Emsinga. Lapho esiqhamuka khona. Ngiyayizwa imvelaphi yakho ize iyefika khona le kubo khumalo omajozi, njengomajoza ngitsho. Ngubani wakuqoqela imvelaphi yakho kanje? Umuntu wangixoxela imvelaphi yami ngubaba onzalayo, umbango wezizwe zamajozi. Bekangumuntu othanda isiko. Ngaso sonke isikhathi bekaxoxa ngezinto zomlando, irrespective of ukuthi uxoxa nobani, kodwa yena ingxoxo yakhe kakhulukazi bekathanda ukuxoxa ngomlando wakhe nomuntu ayabehlangane naye. So benaleso siphiwo sokuthi abantu ahlangana nabo uyazi ukuthi enze ingxoxo yabo igcine seyichumana naye, kuba nendlela ukuthi ingxoxo ayenzayo igcine seyifike kuyena. Ngakho-ke uye wangifundisa ukuthi ngingubani, umuntu nomuntu kubalekile ukuthi azazi ukuthi ungubani ukuze ube nempande. Sifana nezihlahla, isihlahla sikwazi ukuma singenampande. So-ke nami umbango wangisiza, wanginikeza imvelaphi yami to the 10th generation. Siyabonga. So akunjele ngiyakuzwa uzalwa ngumbanga, intombi ekuzalayo ngiyakubani yona eDakwami? Intombi enzalayo ngiyakwaNdlovu, indlovu yakoMthombeni olobulembu, bathi ngomalwawubi abanjengenyathi nendlovu. Bona-ke ngokudabuka badabuka eSwazini. Yes, badabuka eSwazini, yebo, yintombi enzalayo. Le ntombi yona izalwa insizwa okuthiwa nguBukhanya, uNdlovu. So ngiyabonga Khumalo, lina nxa lizitema ngikuza ukhuluma lapha kusithi ungumdamba. Umdamba lo ngike ngamuzwa umqamba laphana, akungitshele ngomdamba ukuthi kunjani ngomdamba la? Umdamba ungukhumalo. Mhlawumbe ngiyibeke kanje ukuthi ukhumalo uyedwa, kunokhumalo oyi-1, waba namadodana amahlanu. Amadodana amahlanu akhe ngumdamba oliqabu esibiza ngokuthi yi-firstborn ngesingisi, eselanywa ngumachobana, umachobana eselanywa ngungwende, ungwende eselanywa ngudunga, bese ukugcina okuthiwa ngubheje. Yes, ubheje, ubheje weguma. Ubheje-ke yi-last born yakaKhumalo. Ukhumalo oqala ngumdamba. Umdamba izibulo. Lizibulo likaKhumalo, lo engithe mina ngumajozi osemsini. Akungitshele-ke umdamba yena wasezala apha amadodana? Umdamba wazala njengoba sengishilo ukuthi kunombangwa, kube nomadoda, kube noNdlalambi, kube noMankanyana, kube noHlazo, kube noMachichi, kube noLugebhe, kube noLanga. Bengamthintanga echaza, yes, kunolanga bese kusiza kumdamba. Umdamba vele ulekhatshana, usemuva. Hayi mhlawumbe ngabe sesiqale emuva kakhulu. Sibuyele kumbanga khona phana. Umbanga uthe uzalwa ngumadoda. Ezalwa nabo bani? Umbanga uzalwa namadodana amathathu okuthiwa nguMangqala, umfowabo uMlamayo, ebantwini abangabafana. Kodwa sebengamadoda, sebengamakhethi. Kunomangqala,
bese kusiba nomunye uthiwa ngubheka, so bebathathu bebathatha amajaha la bathathu ngeshwa-ke bonke sebalala. sokuthele Bashesha bakhathala Bahamba. baphumula. yeah Sokusele thina, futhi yes. bakithi okunye ngithanda ukuba kwazi ngoba uyatsho ukuthi balele emsinga okhumalo bezefika kuleli bafika njani Ngesikhathi sika Hlazo basuka ngokusho kukaBaba umuntu wasuka le emuva uHlazo basuswa indaba yezimpi ngesikhathi sezimpi lezi ezomfecane and then ke basebekhuphuka behamba nomfowabo nomntana nomfowabo umzilikazi ukusuka le eNzansi besiza ngapha and then ke into eyayisenzeka ukuthi ngizoyibeka kancane nje ukuthi irole kaHlazo kwakuyini ukuhambeni kwabantu besuka eNzansi besiza ngapha kaKhumalo kunezinto ezimbili ezobukhosi kunobukhosi ebukhosini lana kune side elomoya esingabiza ukuthi spiritual side then bese kusiba nobukhosi be-administration and ceremonies so ke uHlazo umsebenzi wakhe awenza esuka leNzansi beza ngapha ngithemba ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi kunemifula engakanani omhlathuze aboLimpopo so onemifula emikhulu uHlazo ke wayenento okuthiwa lubhobo yes so uHlazo ke into ayeyenza esizweni and ukhumbula ukuthi uliqhaku futhi umuntu akaMdamba uliqhaku uMdamba yes ngumuntu akaMdamba sengisho ukuthi ukulineage yokuqala koKhumalo okay so ke umfowabo umntana womfowabo umzilikazi ozalwa ngumashobane now ke uHlazo into ayeyenza ukuthi wayehamba ephethe ubhobo ngabe efika endaweni enamanzi nguyena wayebawelisa ukuthi ayisebenzise ubhobo lwakhe inkomo nabantu zingene ziwele ziye ngaphesheya njalo bazi bayifika naphezulu bewela amanzi ekhona khona ukuthi ayevuleka kunjalo ayevuleka bangene ngoba if kwakungenzeki lokho inkomo zaziyominzwa ngamanzi nabantu namakhosikazi nazo zonke lezi kodwa yes babe nekhono kwakwasoblingo kwakulikhono nesiphiwo awulikhono nesiphiwo ngaleso sikhathi ababesiphiwe ukuthi basebenzise babesebenzisa ngobuhlakani nebesebenzisela isizwe yebo so ke uHlazo umsebenzi wakhe wawuyilowo uHlazo njengoba bengishilo uzala uMankanyana besezala uNdlalambe sesilethe eduze uNdlalambe abesezala uMadoda azala uMbangwa azala umuntu ezala ubani umuntu ke uzala insizwa okuthiwa nguJabulani Mantunga uJabulani Mantunga nentombazana okuthiwa nguZamantunga hayi siyabonga seMantungeni athi ungakasi landisele kakuhle bese bezofika la ukusuka kwabo eNzansi besiza ngapha kwaba nomnali okuthiwa nguRobert Moffat wayenobudlelwano nabantu baseMantungweni oKhumalo wasebaxwayisa ukuthi kunendawo enhle ngoba iNatali inamagqumu ineyintaba nendawo eziphakemeyo ayikho nhle njengale uthi la kunama flatlands nendawo zokulima ziningi waseba exwayisa ukuthi hayi manifuna kunendawo enhle ngaphesheya kukaLimpopo phakathi kukaNgulukudela noLimpopo ngugwende yes uNgulukudela nogwende iZambezi noLimpopo wabaxwayisa ke nguye wayeba-advise ukuthi kunendawo base besikhuphuka ke besuka le so indlela abahamba ngayo bahlukana phakathi nendawo semasayidini yaseButswana ngoba kunendawo eButswana okuthiwa kuseRamuzu kunabantu okuthiwa ngabaliti ya kuthiwa ngabaliti bashiwa ngoKhumalo lapho babashiya bethi bona lindani so abatswana bababiza ngokuthi ngabaliti balindile
ngo-2008 ngeke ngaba nenhlanhla ukuthi ngihlangane nabo saxoxa ubaba besaphila by then abokhulu bakhona basakhuluma isintu kodwa seba interpreter sebekhuluma iningi sebekhuluma isitswana so ke basuka le ba migrate abadlule eBotswana baya eZambia and then from eZambia basebengena beza lapha ekubobhinga bagcina sebeseMatopo endaweni okuthiwa kusesizindeni yikho lapho wena wakhe khona manje yikho lapho esikhona umuzi kababa khona esizindeni eMatopo hayi siyabonga malume siyabonga kakhulu sesizuleke umlando wakho but ngilombuzo nje one ukuthi kati lokho esikuzwayo ukuthi lasuka selidudula ngoChaka lizobuya ngapha ukuhamba njani khona lokho kungenzeka ukuthi kungamampungi ngoba umlando wethu singamantunga asikwazi ukwehlula senza ama choices asikwazi ukwehlula so singeke sacila kangako kuyona leyo kodwa ke kwakungeyona indaba yokubaleka kwakuyi issue ye choice ukuthi sifuna ukuzohlala la njengoba bese ngishilo ukuthi uKhumalo bekanokudlelwano nomnali so nxa esizwa imbali ayiphiwa walangazelele emoyeni wakhe ukuthi ayofika ayobona lezo zinto ngiyakholwa ukuthi isizathu sokuthi bahambe baqalele ku eZambezi kwakuyikuthi bayobona lamanzi ase Victoria Falls so babefuna ukubona ubuhle bendawo njengoba babexoxela so ke leyo kulwa sizoyishiyela abakwaShaka ukuthi bayixoxe thina siyaziyo it was a issue of a choice and noyokuthi economically le ndawo engalana ine value than iKZN abafuna ukulima nama minerals alana maningi ukudlula iBotswana neSouth Africa so in terms of that oKhumalo bangama visionary hayi siyabonga Khumalo ke ngithemba lazizwela babukeli ukuthi ke umlando wakaKhumalo okamudwa indodana kaMbangwa okamadoda ithini okukhathe sike Khumalo sengunika ke ithuba lokuthi uzitsho wena ke ezakho nje ezangelo uzitsho ukuthi zikhamba njani sike sibuze izithakazelo zami ke izangelo zithi nguvula kuvaliwe Zulu okhanyisela isizwe samantunga umbulazi ubalede wayebala kakhulu uNdlondlondona ohlezi phezulu kwemoya emini yomhlaba inkosi engenamhawu amanye amakhosana umhawu inkosi engenamkhaba amanye amakhosana umkhaba mawubhekile noma ngisuthi ngihlala nginje so ke izibongo zenkosi aziqedwa kunembongo ezenza lowo msebenzi angithanda ukuthathela abanye umsebenzi hayi siyabonga Khumalo siyabonga babukeli ke ngibone lizweleke nangu lapha uKhumalo esitshela ke ngomlando wakho ngemvelaphi yakhe ukuthi uvelaphi kulokunye ke engulebeleyo linaba koKhumalo yikuyini elikuzilayo ekuthathaneni iziphi izibongo elingathathani lazo lokudla elikuzilayo yikuphi njalo thina singoKhumalo sibizwa ngokuthi singonhlanzi into esizilayo zinhlanzi nezinto nje ezibuya emanzini asidli inhlanzi asidli ingulube yilokho esikuzilayo kakhulukazi inhlanzi asidli ekuthathani lapha iziphi izibongo elizilayo izibongo esizilayo isibongo sakoSiwela isibongo sakwaMabhena uMntungu isibongo sakaSikhosana laba alithathane labo na ayasithathani nabo ngabodadewethu nabazukulu hayi siyabonga Khumalo siyabonga babukeli ke sesifikile ephetheleni ohlelo lwethu namhlanje ke besiphothe ke indoda yakoKhumalo umudwa esitshela ke ngemvelaphi yakhe usitshele ukuthi yena uphuma eMatopo akusitshele uphuma ngaphi umgwaqo ngaseMatopo ukhamba zimbili indlela eziye esikhosini kunendlela eyeKhezi uKhezi Road and then bese kusiba no Plumtree Road kuya ngomuntu ukuthi ufuna ifile njani kodwa ke it's a beautiful place. The other thing that is important ngale ndawo kulapho uRad
nabangani bakhe abafika bahlala khona nenkosi uLobhengula Oh. ikuleyo ndawo lapho ubabakele khona umuzi kababa khona. So ke ngizoni invite ngolunye usuku siye siyokwenza umlando lapho ukuthi asikhuluma amampunge. Thina njengaba umtunga singaba i-origin yethu besibizwa ngokuthi singabangona, kodwa ke ngokuswelakala kwenhlanhla abantu bagcina besithi abengoni. Thina abangoni okusho ukuthi besingayisho into ekude neqiniso, besingabulali, besingaqamba amanga, besingahawukeli into yamuntu. Njengamanje asihawukeli lutho, into esiyenzayo siyalekelela. Singathola umuntu esenza into yakhe siyabuza ukuthi singabamba kuphi kumbe sizidlulele. Hayi siyabonga bakithi Nthembela Zulu ababukeli kutha ngabangoni, yikho kwavela khona ke igama elithi abenguni, bona banga abangoni. Hayi siyabonga ababukeli ke, asihlangane njalo kunhlelo ezilandelayo. Okanamhlanje ke ekadube intombi iyabonga lisale kuhle emakhaya. Ngiyabonga. Siyabonga Madubi.